Asikiphe isicondom. Okay. Ubunophamela ke izolo. Ubunophamela izolo nisebenzisile icondom? I-obvious loo nto leyo nina 2 years yonke icacile kudala nilalana icacile. Izolo bendibhizi bendingazuyeka into bendibhizi ngayo ngenxa yakho. Oh, so if wena busy izolo and Yena uthathe i-chance yoba makaye kuPamela. usho ukuthi wena ma ungekho available uPamela uyangena. iPamela yini i-replacement yakho or on standby ma wena ungekho. Ama-side kanjalo vela. Umenchiki ma when he's not available. So ufuna ukwenza i-excuse apha ngenxa yoba ubhaqiwe noPamela ufuna ibe ngathi ngoku ndihambe ndifana nawe mna. Ngiyakubuza hlangana phi nalo muntu lo. Ungenaphi wena? Ungenaphi? So umfethu, are you gonna apologize about Pamela? Nobu apologize loo nto izovuma apology ke mna. Ukhuluma naye manje, khuluma uqede. Khuluma manje uqede. Uyandiphela lo uyandigezela. Ngizohlangana nizombona amasesi. Uyandigezela uyandinyela. Sizokhuluma. Andizuthetha nawe. Uzodlula ngalapho. Okay, before stop le call, are you apologizing about Pamela? Apologize manje. If no, melo apologize manje. Apologize ngenkani manje. Yeah, melo apologize ngengani. Angithi uthite ngengani. Uyabona ba akafuni kwa apologize na kwasithi ngengani. Awufuna apologize? Imagine uthi ngengani. Yabona ufuna ingathi uyafastwa ngoku.